nongeye kubasuhuza kandi mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kugira weekend nziza. Uyu munsi turi tariki 11 ukwakira muri uyu mwaka wa 2025 mu rukerera rwo kuri uyu munsi rero tuzindutse kare cyane ngo tubagezeho amakuru. Rumvikana ko biramutse ku rugamba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwanira leta ya Kongo, no kuvuga FARDC, Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abacanshuro. Twihuse rero muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire ko umuyobozi w'umutwe wa Wazalendo witwa Amorero yishwe. Turaza kurebera hamwe bijyanye n'urupfu rw'uyu muyobozi wa Wazalendo muri uyu mujyi. Tukiri muri Uvira kandi turagaruka ku mirwano iramutse hagati ya FARDC na Wazalendo bongeye guhangana hagati yabo bombi. Turarebera hamwe aho iyi mirwano iramukiye. Turaza kandi no kunyarukira muri Shabunda tubwire ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, Wazalendo n'abarundi bongeye kugaba ibitero ku barwanya umutwe wa 23 ku musozi wa Rusenge. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri teritwari ya Masisi imirwano ikomeye iramukiye ku misozi ya Bishusha, ni hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ndaza kandi kukubwira ko muri Rucuru FARDC na Wazalendo bongeye kugaba igitero simusiga ku barwanyi umutwe wa Alliance Fleuve Congo na 23. Ni kuhe musozi? Hari imisozi yitegeye neza aho abatangiye kurekurira urusasu. Ibi nabyo ndaza kubikugezaho gatanuko kandi turaza no kunyarukira muri Beni tugaruke ku bijyanye n'umusirikare umwe wo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC wakomerekeye mu gitero cyagabwe ku birindiro by'iki gisirikare hitwa Imangadomo. Ibi uraza nabyo bisobanukirwa neza. Ndaza gusoreza ku barwanyi ba Wazalendo abishe umusirikare wa FARDC muri Kamituga. Ibi byose ni ibyo tugiye gusangira muri iki gitondo, ariko munyemerere nongere mbahe ikaze muri aya makuru. Aho muherereye hirya no hino nongeye kubaha ikaze, mbifuriza kugubwa neza, nizera kandi ko mwagize ijoro ryiza. Niba hamaze kugera hano rero like yawe ndayifuza hasi aho ngaho. Like nibura 10 mufuririzo zituraho dutangira n'aya makuru. Ndagira ngo kandi nibutse ko nkeneye abantu bakora subscribe muri benshi. Ndifuza ko abantu 1000 tuza kuzuza uyu wa gatandatu uraza gusoza abantu 1000 tayari mukoze subscribe. Ubwo ndavuga abashyashya bari warakoze subscribe niwongere gukora kuko iyo ukozeho uba ubyishe. Ubwo iyo ndi kuvuga ku bijyanye na subscribe mba ndi kuvuga abashyashya bageze hano ku Ibendera TV. Mu gihe mukora subscribe rero mukibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo butaha amakuru agiye kugeraho datakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Hanyuma rero ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, hanyuma amukanya angaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye, hanyuma abari mu turere twose tw'u Rwanda mbaye ikaze, abantu bari muri Gakenke, abari muri Karongi, abari Rubavu, abari Musanze mbahaye ikaze. Hari abantu baherereye mu Bugesera n'abamaze kumbwira ko badukurikira, hari abantu baherereye mu mujyi wa Kigali mudukurikira, mbahaye ikaze risesuye. Hanyuma abantu birumvikana baherereye mu bihugu bya Afurika, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cy'Ubugande, mu Burundi, muri Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Sudani na Afurika y'Amajyepfo, namwe tubaye ikaze. Abaherereye mu Bwongereza, muri iyi minsi ndimo guhera mu Bwongereza, abantu bo mu Bwongereza mukomeje kugenda mutugaragariza ko mudukurikira, nyamara minsi ishize ntabwo najyaga numva hari abantu baherereye mu Bwongereza mudukurikira. Abari mu Bwongereza, abari muri Australia, abari muri Norvège, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, mu Bufaransa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe mbahaye ikaze. Ariko abantu bo muri Norvège muracyadukurikira cyangwa bimeze gute? Ntabwo muherutse kwigaragaza, ariko nizere ko mumeze neza. Reka twihuse rero twinjire muri aya makuru, n'amakuru yo muri Rukerera ku Ibendera TV. Umujyi wa Uvira, umuyobozi w'umutwe wa Wazalendo witwa Morero yishwe nyuma yo gushimutwa. Umuyobozi mu barwanyi w'umutwe wa Wazalendo witwa Morero yabonetse yapfuye, akaba byarabaye ku wa kane tariki 9 Ukwakira muri uyu mwaka. Akaba rero yaje kuboneka yapfuye, ni mu gace ka Murongwe, ni mu murenge wa Kasenga, mu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo, muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari nyuma y'iminsi igera kuri 2 yaramaze yarashimuswe n'abantu bataramenyekana bari bitwaje intwaro. Umuryango w'abasivile ahangaha muri aka gace tw'Amuvoma Citoyen pour Leadership et Action watangaje ko wamaganye iki gikorwa cy'ubwicanyi, basaba ko hafungurwa iperereza ryimbitse rigamije gusobanura ukuri ku rupfu rwa Morero n'ababigizemo uruhare bakabihanirwa. Amakuru aturuka mu bantu bahangaha muri Wazalendo avuga ko uyu muyobozi ashobora kuba yarishwe nk'igihano nyuma y'uko yashinjwaga gukoresha nabi no kugurisha ibikoresho by'intambara birimo amasasu yari yarahawe n'ubuyobozi bwe. Ni mu gihe binavugwa ko ku wa 5 Ukwakira muri uyu mwaka undi murwanyi wa Wazalendo yishwe arashwe, undi nawe akomeretswa bikomeye mu bindi ibikorwa bitandukanye. Amakuru rero nubwo avuga yuko uyu nguyu ashobora kuba yarishwe n'abayobozi be, hari andi makuru avuga yuko uyu ashobora kuba yarishwe na Wazalendo ngenzi ze, dore ko hano Wazalendo zikomeje kugenda zigumura ku gisirikare cya FARDC. Bamwe bakavuga yuko badashaka gukorana n'iki gisirikare, ko ahubwo bashaka kwikorana nka Wazalendo. Abandi bakavuga yuko agomba gukorana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bityo rero hagati yabo bagahigana, bamwe bashinja bagenzi babo ko ngo yaba arabagambanye. Kugeza ubu rero ibi bikaba bikomeje kuzamura umwuka mubi hagati y'abarwanyi ba Wazalendo. Tukiraha muri uyu mujyi wa Uvira, imirwano yikomeye hagati ya FARDC Wazalendo, abarundi bongeye kugaba ibitero ku barwanya umutwe wa M23 mu misozi ya Runingo. Ni imirwano ikaze yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu wa 6 tariki 11 Ukwakira muri uyu mwaka hagati y'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi barwanira
intare za Sarambwe. Iyi mirwano ikaba yongeye kuramuka hagana amasaha y'isa 10 za mu gitondo, akaba abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo aribo ngo ababyutse barasa amasasu menshi ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye aha Runingo. Abaturage bo muri aka gace baravuga ko habyutse humvikana amasasu menshi cyane, ndetse ko ngo hari abamaze guhungira hafi y'umuhanda wa Uvira Bukavu. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga yuko rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje guhangana n'ibi bitero kandi bashaka uburyo babisubiza inyuma. Amakuru akavuga yuko ahangaha hongeye kumvikana intwaro z'amasasu aremereye n'ayoroheje. Iyi mirwano yiherutse kandi kuba muri uyu mujyi wa Uvira, ikaba igaragaramo urugamba rwo kurwanirira imisozi ifite uruhare mu gisirikare aha muri Kivu y'Amajyepfo, aho ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zishaka ngo ko barwanyi b'intare za Sarambwe ahunga bakava muri ibice bigaruriye. Uvira ifatwa nk'intangiriro y'imisozi ya Haut Plateau. Ahangaha rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bavuga yuko bazaruhuka ariko izi ndwanyi z'intare za Sarambwe zirekuye bimwe mu bice zigaruriye ahangaha. Reka twerekeze muri Shabunda. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari kumwe na Wazalendo n'abarundi bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe ku musozi wa Rusenge hagana ku isaha y'isa 11 zuzuye zo muri iki gitondo. Amasasu nibwo yatangiye kumvikana mu misozi ya Rusenge, ni muri teritwari ya Shabunda hagati ya FARDC, abarwanyi ba Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'umutwe wa M23 nkuko byemezwa n'amakuru aturuka muri ibi bice. Amasasu y'intwaro ziremereye ngo atangiye kumvikana aha muri ibi bice, mu bice bikikije ishyamba rya Ngando aha muri Shabunda. Amakuru kandi aturuka ahangaha aravuga yuko FARDC ngo irimo gushaka kugerageza gusunika abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 kugira ngo yongere kugenzura ibi bice, ariko amakuru ava muri ibi bice nanone akavuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kwihagararaho no kwirwanaho, ndetse nabo ngo bakaba beguye ibikoresho biremereye aho kugeza ubu ngubu imirwano imeze nabi kugeza ubu ngubu tuvugana. Intambara ikomeje kuba imberenge muri misozi ya Rusenge, ni aha muri Shabunda. Ibintu rero bikaba bikomeje kuba akamaramaza. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikomeye yongeye kubura ku musozi wa Bishusha, ni hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'indwanyi z'intare za Sarambwe. Mu gitondo cya none imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo zirwanira leta ya Kongo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo na M23 ku musozi wa Bishusha, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bo muri ibi bice bakaba bavuga yuko bongeye kuramuka bumva urusaku rw'amasasu menshi muri ibi bice. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bagabweho ibitero by'ubushotoranyi, babigabwaho rero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kugeza ubu rero impande zombi zikaba zirimo guhangana.
ubu tubabwira kandi muri teritwari ya Rucuru naho hongeye kuramuka imirwano aho abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhanganira n'uruhande rwa leta ya Kongo mu misozi ya Tongo. ni imirwano rero ikomeye muri iki gitondo ahagana ku isaha isa 10:45 zo muri iki gitondo. Biravuga yuko aha muri Itongo hongeye kumvikana amasasu ni mu misozi ya Tongo muri teritwari ya Rucuru aho FARDC bari kumwe na Wazalendo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi umutwe wa M23. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aha muri ibi bice aravuga ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bashaka kwigizayo abarwanyi b'intare za Sarambwe kugira ngo n'ubundi bongere bagenzure ibice biherereye ahangaha. Abarwanyi b'umutwe wa M23 ariko abakaba nabo bakomeje kuba ibamba muri iyi mirwano, dore ko n'ubundi abo tuvugana ngo mu nkengero za Abunagana naho hatangiye kugera abaturage barimo guhunga, hanyuma kandi abandi bakaba ngo bikingiranye mu nzu zabo. Aha hantu rero ni ahantu h'agaciro cyane uruhande rwa leta ya Kongo ngo rushaka kubohoza bikomeye, kubera yuko ngo ni umusozi w'ingirakamaro cyane yaba ku ruhande rwa teritwari ya Rucuru ndetse na Amasisi. Amakuru rero akavuga yuko ibi biri mu byatumye n'ubundi ahangaha hongera kubura imirwano ikomeye, ndetse ikaba ngo ari uruhande rwo ku ruhande rwa leta ya Kongo rwatangije iyi mirwano. Aha yes. Hanyuma rero reka twerekeze muri Beni turebere hamwe bijyanye n'uyu musirikare wakomerekeye mu gitero cyagabwe ku birindiro bya FARDC ahitwa Imangodomo. Umusirikare umwe w'ingabo za leta ya Kongo FARDC yakomerekeye mu gitero cyagabwe ku birindiro by'igisirikare cya FARDC biherereye ahitwa Mangodomo, ni mu birometero 30 mu burengerazuba bwa Beni, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni ku mugoroba wo ku munsi w'ejo bundi kuwa 4 tariki 9 ukwakira muri uyu mwaka. Amakuru aturuka mu nzego za gisirikare avuga ko abasirikare bataramenyekana bafite imbunda n'intwaro gakondo bagabiye igitero kigamije kwambura FARDC intwaro n'amasasu yari mu birindiro byabo. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zahanganye abarwanyi ziza gusubiza ibi bitero, kandi ngo abakoresheje imbaraga ngo baje rero kubasha guhagarika abagabye ibi bitero, ariko biza kurangira aba barwanyi nyuma yo gutsindwa ngo bahise bahungira mu ishyamba yo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Mangina, basiga inyuma intwaro n'ibikoresho bya gisirikare. Iyi mirwano ngo yateje panike n'ubwoba n'akavuyo mu baturage, bamwe bahungira mu bice bya Katsaba na Mabarako. Ni mu gihe ku wa 5 mu gitondo hagaragaraga urwego rwo hejuru rw'ubwoba n'ubwumvikane buke, no kuvuga ku munsi w'ejo mu gitondo cya kare ibikorwa by'ubucuruzi byari byahagaze, ibikorwa by'imibereho y'abaturage birahagarara, ndetse kandi ngo n'abantu imigenderanire yarahagaze.
kuri ubu rero amakuru yagiye ahagaragara akaba avuga yuko hari umusirikare wo muri FARDC warasiwe ahangaha, gusa akaba yarahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho. Ingabo za FARDC ziri mu bikorwa byo kurondora no gusaka no gukora imikwabo, yaba mu bice bitandukanye, yaba mu mashyamba, ni mu rwego rwo gushakisha no kuba bavumbura aba barwanyi bagabye iki gitero. Biravugwa ko iki ari igitero cya kabiri mu gihe cy'umwaka umwe kuri ibi birindiro bya Mangodomu, kuko icya mbere cyabaye mu mwaka ushize ngo cyari cyahitanye abasivile 11 n'ibyangijwe bikaba byinshi. Akaba rero ahangaha iki gitero byaraje kumenyekana ko cyari cyagabwe n'abarwanyi ba ADF, no kuvuga Allied Democratic Force. Nungu rero bikaba bivugwa yuko aba bari bo bongeye bakagaruka kugaba ibi bitero, nubwo kugeza ubu ngubu nta makuru abyemeza 100% yari yajya hagaragara. Abarwanyi ba Wazalendo rero abisasiye umusirikare wa FARDC baramuhitana ni muri Kamituga, mu mujyi wa Kamituga uherereye muri teritwari ya Mwenga. Ku munsi w'ejo ibintu byarakamaramaza, dore ko abarwanyi bo ku ruhande rwa Wazalendo bongeye guhangana n'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Rero bikaba byaje kurangira umwe mu basirikare ba Wazalendo, no kuvuga umwe mu barwanyi ba Wazalendo atakarije ubuzima ahangaha. Amakuru rero avuga ko imirwano yabereye Kamituga muri teritwari ya Mwenga ari ibintu byakomeye cyane, aho habaye imirwano hagati ya Wazalendo na FARDC, aho abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo barasanye bikomeye na FARDC. uyu mutwe ukaba rero waje kwica urashe umusirikare wa FARDC. Yes, n'umusirikare wa FARDC wishwe haruguru, ngira ngo nari mbicuritse, ntago ari umurwanyi wa Wazalendo wishwe, ahubwo ni Wazalendo zishe umusirikare wa FARDC. Uwishwe rero akaba yitwa Captain Kangera Kareba Moise, wari komanda w'umujyi wa Kamituga. Ubu tuvugana komanda w'umujyi wa Kamituga Captain Kangera Kareba Moise yari yamaze kwicwa na Wazalendo. Imirwano yashyamiranyije Wazalendo na FARDC yatangiye ku munsi w'ejo bundi kuwa kane tariki 9 ukwakira muri uyu mwaka masaha ya 5 z'ijoro. Akaba rero haratangiye hoherezwa urufaya rw'amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje mu nkambi ya gatandatu ya FARDC. Hanyuma rero haza kubaho isubiranamo, bose rero abatangira kwatsanyaho umuriro. Iyi mirwano ya Wazalendo na FARDC isi mu mujyi wa Kamituga gusa yabereye gusa, kuko yanageze mu gace ka Ashikito ahumvikanye naho urusaku rw'amasasu rw'imbunda ziremereye n'izoroheje. Mu mujyi wa Kamituga y'imirwano yanateye imyigaragambyo yakozwe n'insoresore za abaturage ndetse n'abandi baturage muri rusange bamagana Wazalendo ngo zive aha muri ibi bice. Nshuti bakunzi bacu, nimunyemerera amakuru rero yo muri iki gitondo tuyasubikira ahangaha. Tubifurize kugira weekend nziza, bafite gahunda zitandukanye uyu munsi. Tubifurize ko gahunda zose mwerekeje amaboko uyu munsi zababera nziza. Ngewe rero turaza gusubira amakuru yo ku mugoroba. Ciao ciao, mwirirweho, mugire ubuzima bwiza.